Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli dailus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jeng ke khubor. Ka Digital India kala rung bha ha ke jumut jeng perkhat jeng ki priu bat kani ke nyarap ha ke ban penlong ya ke India ke ri ke balak ban yeng halaki jong ki kijat ong menteri rang badu Narendra Modi. Kilai tali ke criminal law ke India kan pen kelai ke rukom bisyar ke kambomman hai ke sengi bahadin ong menteri ko bari u Amit Shah. Bat betha katanat jengok ka jong ke Meghalaya ya kitrai bat nong penya yang basa ban shim no objection certificate bat ban register online ya ki nong wansa basa. Menteri rang badu Narendra Modi ulong baka Digital India kala rung bha ke jumut jeng perkhat jong ki priu bat kani ke nyarap ha ke ban penlong ya ke India ke ri ke balak ban yeng halaki jong ki kejap. Haka jing rakhi ya ke jing dap shipo snam jang ke program Digital India umudi ulong bak India kala yat shaprang na ke senshar khadal ba pindan kam da ki kor digital sha ke jing long noyalam haka liang ke jing penun kam ya ki kor keyboard digital. Hau kerwa umudi ulong badak i post nam ke India kala im haka jing artatin la ki brio jongka ken la na em ban pindan kam ya ka technology hendrai menta kani guru kam perkhat kala kala badai kani kabalong ko nongrim jong ka Digital India. Menteri ko bari u Amit Shah ulong bakilai tali ki criminal law kata ka Bharatiya Nyaya Sanhita ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bat ka Bharatiya Shaksha Adhiniyam ken pinkalaya ka rukam bisyari ki kambomman hakisngi bahadin. Habakran hai ke jialang ban rakhi ya ke jingdap shisnam jong ke dikilai tali ki an henin kasngi usha ulong bakan shimpor laisnem na kabentaban pintre kampura ya ki niki an. Ula bendram baka jing ke bakrao jong ki India ha ke babisya ki kambomman kadai ke jing bombu ya ke por na kabentaban pinyo ya ke jing bisyar hok. Ulapan ke maupan balang ba kini ki an ya ke jing bisyar hok enla ban pinyo hapo laisnem hadien baladeb ban ujor da ke FIR. Kakin hon menteri jong kesokar pedeng ha ke shitarik unaitung arajar alposan kala menjur ya ke scheme Employment Link Incentive ELI ke basyong dor silak tengka na kebentaban pinmi hadu pala lai point san klur teliki kam ha ke lengkeri ha pedeng unailar shitarik arajar alposan bat lai pewetarik unaitung arajar alponyo da ke bapai kamatru syakaban pinbiang ya ke social security bat ban aya ke kam ke bane. Hapo kani ke scheme iway point kandai arklur kino wat kam hai ke sien beningkong kinyo ke bainong ke bakat 1,000 tengka shibnai kat ba kino ai kampat kinyo lai 1,000 tengka shibnai na ke benta uway unong bela thamai na ke benta asnem rengkat bat ke jing yo mentoy shosho na ke liang ke jing pinmi mar. Kini ke scheme kalong kum shibenta jong kamang tengka ke sukar pedeng na ke benta ke senam arajar arposaw arposan. Ke jing temu jong kini ke scheme kalong bandang penklan ya ke jing shimbenta jong kinong tray kamtam kisamla. Menteri Akashvani Shillong ulong ya kane bakalong kalat kabayaya lang bat kathong jong ke sarkar bat ai kam lang ya baro klem danyo shiliang kamat bat ka bapenne ru ya kayo kakon. Ka Akashvani Shillong hanin kasngi kala rakhi ya ke jingdap nyo phonyo snem jongka da ke jing nang pen scam ya ka nam jongka kumupaya jong ke jing pen priang jing tip pat ba hakathan. Lapen long ya ke program jing rakhi hapo kani ke station hi ha ke baladron lang ki he ki han kinong tray bat kinong ngap artista jong ka Akashvani Shillong ki balapen paw ya ke jing shakri jong ka Akashvani ha ke bakinti ya ki lariti ba pher jong ka Meghalaya bat ru ya ki jai ktien ba pher. U cluster head bat HOD uba H dingdo haba ajin kren ula pensha ya ke jing kiustet jong ka technology ha ka ban penyar ya ke jing patha jong ka radio bakan poi wat sekijaka bakan dongru. Kani kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam sepi ya ke kubor. Ban beteng biang ya ke kubor
Katanat ki kam jong ka jong ke Megalia kala penbana babaro ki brio ki badan ni ki yeng basa hapo ke jela kentup ye ki hotel ki guest house ki homestay ki bed and breakfast menta ki dai ban register online man la kasngi ya ki nong wansa ha ki yeng basa. Kani ke digital system kan record ya ke porung bat pormi kinong wan sa basa ke jingdon kinong wan container shinrang ke tenra jongki bat ke ID lane ke visa. Nak banta ke jingsingan baro kitrai bat nong aiwa yeng basa kidai ban yo ya ke no objection certificate nak bor penya district bat bor pulit. Ya ke registration la banyo na ke application balatip kum ke Megalia tourism provider kabalala banyo na Android bat iOS. Lakan tu ya ki tribe kinu aiwa yang basa bakidai ban register no kloy kanang ban la na kinu kijing e. Kijing kia kat aat kilami biang hakan dailat hanin kasngi haba ke Shillong Municipal Board kala persang biang ban pakan ria ye kinong de madan ki baklam pat ai kerteng ke bala penmi ye kijing le persya na kinong de madan. Ke Shillong Municipal Board bala senran rengkat bat ki pulen kila batai ye kijing wit bat jing thut ke yat ke yeng hakilin ti yat kijat bat ke penmi ru ye kijing maham bakan le teng e kat kom ka an kentup ya ka ba penduk no ye ki vending permit. Halor kini kijingja ke dekot jong ke Megalia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVA bat kathma urangli dan nekatur kilalet ban penpar ya kijing persya hakmat ke main secretariat. Kekenhun kala theteng e ya ke sorkar ke bapin kendria ya kinung di madan Shamuda kompleks klem daya peliu jingmut bat ong bakin nang penjur ya kijing ya ki jongki. Kinong iki persya kila dawa badai ban pentre kampura ya ke Street Vendors Act araja khatsau dah ke baken no ru ya kinong tre bakila ya lat ya ka Provisional Town Vending Committee. Umentri ke kampo iyeng bermensyua ubalong ru UMLA ke UDP ubak lakmen rumbui ula penrem ya ke jingpit ibor jeng ke bor penyak district Karbi Anglong bat ke sorkar Assam Hakashnong lapangam dah ke baong bakalong ke jingle ke bemlak ban pedeng kat ba ke jing keren penbet put bak ke Meghalaya kidang ya ceprang. Ula kentu nama kata ya bero artli ke jela bakin kerna ke bapentut ya ke syongsuk syongsan. Ulai roh ya kecing state jong kesokan Megalia bantu kelar halur kene bat kentu ban syemi kilat ke ban pinti kena baki nong rep ken amdu lakakam hakane ke ayam tung ayam ben. Ula pen ken mauru bawat la kesokan Megalia kala tungi ke kitam pulit bertemai ke jaka badan ke jing kaja hendrai dang don kam hi bandon ke jing ap pahara. Da kecil temu ban kentiu ya kecil long marangkat bat jing teli haki jaka puli ke sorkar Megalia kala betha ya barok ki college sorkar baken pinmi no da ki uniform na ke benta ki samla puli jongki. Ya kan ikarai la penbenar da katanat puli putih hak arpau sal tarik ujen leu hadin bakila don ki jingkar pat na ki katu ka ne teli ki college bat ki seng jong ki samla puli. Ya kane pentrekam habaro ki jaka pule badai jong ke sorkar bat kawai pakawai ke college pan kayo ekalat banjet bat penwan durhi ya ka uniform. Kane ke jingle kan penduna ya ke jing sngo pher ha kayo ka kon bat kan wan lam ya ke jing sngo bayarangkat para brio. Ke jing tha ka penslor ki weiru ki jaka pule bakin le kumju. Ban penkut ika kubor sa sisen yan pensgawi ki mat bakongsan. Ka Digital India ka larung bha ha ka jingmut jing perkat jung ki priu. Bat kani ka nyarap ha ka ban penlong ya ka India ka ri ka balak banyeng halaki jong ki kijan ong menteri rang badu Narendra Modi. Kilai tali ki criminal law ke India kan pen kalai ka rukam bisyari ka kambumman ha ka sngi bahadien ong menteri korbari u Amit Shah. Bat betha katanat jok ka jong ke Megalia ya ki try bat nong penya yang basa ban shim no objection certificate bat ban register online ya ki nong wansa basa. Kato ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong ha ka po plabaji ne so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor ka kitin Hindi ban penbut ka kubor ka kitin pareng ha ka po pra khat san minute. Kene ka Akashvani Shillong.